Ba khamphani ya G4S vho rumela ḽiṅwalo vha komiti ya phalamennde vha tshumbela uri vha ṋetshedze tsireledzo phanḓa musi vha tshi nga ḓivhonadza phanḓa havho. Vha feme ya vhutsireledzi vha ri vha na maga a tshidzumbeni a vha fara zwanḓa na milenzhe. Ho rumelwa vhaimeleli vhavho vha mulayo u ḓo dzhenelela muṱangano uyo u ṋekedza ṱhalutshedzo dza uri ndi ngani vha feme ya G4S vha tshi fanela u ṋewa ndaela ya u ḓivhonadza. Mirado ya phalamennde vhone vho vhudzisa uri ndi zwifhio zwine vha khamphani iyi vha khou dzumbetshedza zwone. He vha ri vha G4S vho sumbedza u nyadza komiti yo ya phalamennde khathihi na lushaka. I found it difficult to contain my outrage at this set of circumstances for a start, that this kind of thing can happen. And that a year later, there seems to be little or no progress. And what do they have to hide? Chair, I also believe that by that letter that they've sent you, where they talk about being bound by some contractual arrangements and some protection. What about the women? What about the women, the rape survivors that were totally unaware that Bester was out? I don't know whether I'm angry or I'm scared. The issue is that being a woman, having such a person outside there where we don't even know what is happening. This matter is a matter of national importance. It's a very sensitive matter. It's not a matter to be played with. Minista Vho-Lamola ba re muhasho wavho khou nupela ngomu ha dzimbudziso dzi sa fheli. From our side, we are ready to take the nation into confidence on this issue, which has been very disappointing and embarrassing. But we think that we should not bury our heads in the sands. We need to pick ourselves and get to the bottom of the matter and arrest the fugitive. Vho Bester vhe vhaswa na dzina la Facebook rapist vha ṱoḓi vha tsha ngeo na zwino u bva tsha mahoḽa nga ṅwedzi wa Shundunthule.